د ناوەڕۆکێ و لە ئیسلامێدا بڕاستی هەندێک تند و ئاڵوزی هەنە. براستی من گلک پیزانی لسر بسرمانا نینه اصلا زانمان باوری به چه هیا و نزانم قانون ناف اولیوان چنه. اگر از راستی بیجم از لیت ترسم از پشتی 11 سپتامبر ترسم. بیرو بوچون هو سال سر اسلام دناب جواکا امریکی دا پشتی هرشن تروریستی 2001 زیده بوینه. جواتا تیکلین امریکی اسلامی یان کیر رخستی اکا سرکی یا مافن سیویل یا بسرمانای لامریکا بزاوکی بناوی بلاف کرنا قرآن دست بگر دا کوپتر پیزانین لسر اسلامی بو امریکیان دیار بکن. جبو جهانین آرمانجا خو افرخستنه دی جبو کار بدستن هل بجارتین امریکا و کسین خودی دست حالات 100,000 کوپین قرآن هنرید. پێتوی ئەم بەردەوام گۆداریە یەکدوو بکەین ژی یەک فێر ببین ڕێزێ لە یەکدوو بگرین و ji بۆ ئەرمانجا هەڤبەش کار بکەین وەک قورئانا پیرۆز دەبێژی تەمە باوەریە بە خودێ بینن و هەردەم ڕاستیە بێژن. دما سروک امریکا براک اوباما مها شش ناف گوتارا خوب و بسرمان جیهان لقاهره گوتنن قرآن آنین زمان ریبرن امریکین بسرمان افدیت وک دلی وک جبو بلند کرنا روشا قرآن لولات که کؤول اسلام خلط زانین یان کم زانین لسر هنه. نهاد اواد بر پرسی کیرا. وی بدرێژی گوتنت قورئانê anîn ziman wek nirxo bihayên cîhanî li ser pîrûziya jiyana mirovan firehilnijadî yeksanî û giringiya rastî gotînê. Yek ji armancên vê rexistinê ew e ku têkeliye digel kar bi destên helbijardî û xwecihî karmendên ragihandinê û rêberên diyên xwedan desthilat peyda biket. Nihad awad dibêjît bi belavkirina pêzanînên Qur'anê ji Qur'anê bixwe ew dê baştir li û li Îslamê gehin şûna ew pêzanînên xwe yên ser Îslamê li raportên ragihandinê werbigirin. ما divêt xelek bi xwe bibînin ku nirxo rastpêdiyên Qur'anê rêzê li jiyanê digirit û peywendiyên nêvbera olên cuda aştiyê û baweriyê bi Xwedê bilind radigirit. برنامه بلافکرنا قرآن دست پیش خیلی اکادم کشه و داخل جا امریکیین بسرمان هاتیه کرن که قرآنان بو کار بدستن خوین خوجهی دا بش بکن. اف قرآنه بنویسن انگلیزی و عربی و تبینین انگلیزی پیک دهد. پیشانگه کال سر رهن بسرمانان لامریکا اوای کی دیه کو بسرمانان امریکی هیوی دکن کو پتر پیزانینا بو امریکیان لسر اسلام دیار بکن. امیر نشید و کولرکی امریکی بسرمانه لدور امریکا دیگری دیگل پیشانگه ها خو دا کومی جویا بسرمانان لامریکا جو سالن 1700 دا بو امریکیان دیار بکد. دیکاره که باش بیتن بو امریکیان دیار بکین کو ام پارچکین جپک هاتا امریکا و جبوه یکی بلگه هنه اف بلگه لنا پرتوکان نوان جواکن دیروکی و گرستان نوان هنه. برنامه تیوی بناوه رودسان کوره دیروکا افریقیان امریکی جبو امریکیان آشکرا کر. پیشانگه ها فرگاتن رودسان کوره هنج بیر کری آرمان جبو امریکیان نبو سرمانه وک جنین هرینگتن. وکو از زمینم اف بیزانینه مفادارن از فیر بوم کو بسرمانه دیروکا کادریش هیال امریکا و من اوه ندزانی. مها پیروز یا رمضانه در فتکانو دودت بسرمانین امریکی کوپتر پیزانیناش بو حوالاتین خوی نبسرمان دنه دیار کرن. او راپورتاج دنگ امریکا هاتیه پیشکش کرن.